složenac je, znači krumpir sam narezala na pločke, prokuhala u vodi kratko, posušila, stavila u vatrostalnu zdjelu koju sam premazala s maslinovim uljem. Preko krumpira sam narezala mrkve na prutiće, napravila sam šalšu od pasate, mediteranskih začina i crnih maslina. Stavila sam malo inčuna koje sam ipak pod vodom isprala. Čega, koristili ste inčune? Jesam, malo. To sam smjelo koristiti, ili? A moj brat, inače, on je vegetarijanac, on jede i ribu i... Dobro, sve u redu, samo... Pa po meni je u redu. Ako je bilo rečeno da je to vegetarijanski meni, a nije bilo rečeno da je veganski, jer nije, imali ste sir. Mislim da ako ste se smjeli koristiti šparom, da je to potpuno okej. Ja ne znam, jer ja sam više za meso. Kakvi su tu komadi i to, tako da za ovo ne znam zbilja. Meni je fino, pa... Dobro. Nek je vama fino, onda dobro. Mislio sam si ove crne, rekao možda ste negdje kakve kobase, a to masline na kraju, majko bože. Za malo. Ovaj luk paše mi uz ovo toplo prijedjelo vaše i jako lijepo se lisičke osjete u ovom heldotu. Ja bi malo to možda... Drugačije. Kako? Drugačije, vjerovatno. A ne, nego malo začinuljače, nisam mislio drugačije. A vaša musaka mi je zbilja fina i prija mi. Očito ima dosta maslinovog ulja unutra i iz mliječnih proizvoda masnoće, jer je baš onak jako. Tako da ovdje niti grama ne fali nikakvog mesa. Ja bih samo volio da je možda malo jače pečena. Da se odozgora zažarila. Meni je uspjeh kad je on rekao da mu ne fali mesa. Znači da je to jelo tak moćno sa začinima i sa tom masnoćom da je meso ostalo po strani. Slažem se s ovim što je Tomek rekao. Znači vi ste vrlo lukavo se snašli s tim inčunima i to što ste ih uzeli i što ste ih koristili kao glavnu namirnicu, jako ste si podigli intenzitet glavnog jela i definitivno ništa ne nedostaje. Znači... dobro odrađeno, super začinjeno. Nema se šta puno više reći. Jedino što sam se jako zadovoljan sa masnoćama koje ste vi u svome heldotu koristili, pa meni osobno je to bućino ulje taman koliko bi ga ja tija u ovome jelu. Sve ostalo drugo je rečeno. Što se tiče vašeg glavnog jela, ta snalažljivost sa maslinama, sa inčunima, svaka vam čast na tome, to je zaista ukusno, moćno jelo, onako kripno i meni to odgovara.